Dobro. Amo Ivico! Opa, dobro. Otvaraš kršnu ligu sa podsjetom. Tako je. Kina na 3. Ajmo! Njom. Dobro odijelo, kreš. Dobro da spiješi koga. Di ste, momci i cure, kako ste? Ja sam top. Trenutno Anke i Kiša. Prva kršna liga, Noš Palic. Kiša je. Top. Znači danas će biti jedan race day vlog. Kao sad pripreman što radim, jel serem gaće, ne serem gaće, nisam dugo se trkat, ne znam uopće di sam. Ne vozim još uvijek nešto puno, kako bi treba, još uvijek serem gaće. Nakon što se razvoja na onoj. Tako da, vidjet ćemo što će biti. Uglavnom, stavljam dugog rata tamo gdje se nalazimo. Evo da, ništa, vidimo se tamo zapravo, pa ćemo dalje vidjeti u ovom vremenu lijepom. Kao. Gospodin Dizar ide sad follow cam. Malo ga, naravno. Mi volimo follow cam. Naš follow cam je u biti Friday Fair. Vi ste tu stali? Nije on je patija. Aj jebenti. Jebote. A ovo je bilo dobro. Blatnjavo. Ali dobro. Njom. A mislim, to je prva bicikla pa svim svjedocima. Njom. Otvaraš kršnu ligu sa podsjetom na hitno. Tako je, sa slomljenom nogom, na puknućem rebara i to. Klasika. U neki motivacijski govor za ove mlađe generacije. No. Motivacijski govor bi bio da slomi još i ključnu. Ali to nećemo, to je... Bićeš skroman, ja? Kršna liga, PG friendly, bez ozljeda, bez ičega, samo trening liga i to. Jebeno. Za nas i za kirurge, ja? Za kirurge pogotovo. Za kirurge isto kreće kršna liga. Halo, evo nas, prvi džir gotov. Tako da, sad ćemo probati sve spojiti brzo i to. I onda kvale, lagano chill, finale stisni i to. Ovo baš knapova, ono. Znači pun gas, kažeš? Ne, sad samo spoji sve lijepo u OK gasu. U OK gasu. Za kvale to ponovit, finale stisniti i to. Šta bude biti? Nego? Vrlo jednostavno. Vidimo se. Jel ide, a? Malo sam izletio. Ha! Tražio si follow cam, dobio si ga!
Malo sam visoko otišao. A nisi snimio. Amo Ivico! Ivica što leti uzi. Vidi kameru. Ovo me veli, ja vidim. Opa, dobar. Vrijeme i rezultate. Da, ne znam. A, Kuki! Ponosio startu prije. Skoro je išao barat. Da. Taj brzinski za publiku. A ništa, idemo na psihopata pa direkt do bolnice. Jo, nema mi te gore. Ne, idemo, chill, lagano. 4, 3, 2, 1. Ajmo! Dežurni kršitelj, šta je? Đuka distruje. Znači, a nemam komentar, šta ću još? Toliko si bio brz da je isplavio puli, a? Sve po star. Pun gas. Ja sam čuo nešto mi u žbice udara i samo jedan put. Čekaj, ja sam. Oba dva im počeš, tako da prvi mislim. Krežo! Ajde, hoj! 4, 3, 2. Ajde Đuke, gledaj ta gura. Amo Krešo! Gdje je Đuka? Ništa, ajde moram za 10 sekundi do starta. Startamo finale. 5, 4, 3, 2, 1. Ajmo!
Šumbovi spur. Jebote. Čak, ko ste na vreme ima? Imam isto je. A ko je? Vidio sam pedala. A ko je vreme? Ja bih. Ja se isto im ošao da sam sad vodio brzo, a taj sam ne sjetno. Ja sam išao tu ukratko. Mislim, znam da sam sjebao ovo gdje je tupina i to, nisam ništa vidio, ja sam ono sutra. Ali ovo gore sam baš pedala. Počeli smo u stilu 50 to 1, malo blatnjavo, ali nadam se da ćemo nastaviti u Kršna ljiga. Kršnja liga, upravo tako. Nadam se da ćemo nastaviti malo u sušem ritmu za 2 tjedna na Trogiru. I sad da vas ovdje proglasim. Gospodin Ivica Duvančić. Moraš ruke. Ajde ruku jednu drasnu, čestitajte. Ovaj kršnji tebe pio vi. Ti preko. Bravo dečki. Evo idemo sa top 3 najbrži. Na trećem mjestu vrijeme 2.23.27. Pa niti sekundu brže od mene. Je naš Lovro, Šlape, Pave. Slav. Tamo stani. Nije bilo stopa na postolje. Stanite na najnižu stepenicu ovoga prekrasnog postoja. Na drugom mjestu velika nada Kaštela, Srednje Dalmacije i Hrvatske i Berlina. Naš Dominik Magajić. Sa vremenom 2.16.30 ne, 2.18.34. Pardon. I naravno na našem prvom mjestu redoviti pretplatnik Ivo Jarić. 2.16.37. Došao nas je naučiti kako se vozi po ljigi. Tako je. Evo ja kao službeni organizator, a ti ili ćeš ti glumiti? Ne, sam ti. Jarić, da si zgodniji. Imaš tu lipu blatnjavu. Od našega sponzora, najbolji poklon. Nema boljeg jer je besplatan. I iduća runda Kršne lige je... Rekli smo za 2 tjedna u Trogiru, enduro, 3 stage-a, neobrijane staze, sami kamen, ali imamo Tina za mirenje vremena i Rimca za, ne znam, organizaciju svega. Tako da dođi i ti. Dođi ti. Kršna liga! Šta ti kažeš na trku? Trka je bila izvrsna. Napokon dobra ljiga i u nas. Jest da je sad bolno pratovo, nismo navikli na to, ali
Dobro je bilo. Bilo gripa. Bilo blata. I buza, Dragana, buza, Baretu, buza, sve one koji se prijavili, a nisu došli. Jesi vidjeli da je blaća? Ja malo blaćalo. Sa sum. Sve te pičke te ja ne mogu vjeriti. Užas. Dragana je ti pogotovo. Rob the boat, the captain's high on the coast. I'm a scary guy.